Amoy nagbalik kita niyo puas simbulan Ramadan pa amin karya sa liwakto niya tiap-tiap puas Maghrib insyaallah ta'ala na magsaw-saw kita niyo sin wakto dirihilan sin Allah ta'ala kato ni karena dahil wakto ini doon na to kay ni makawain parsupuan na to tiap-tiap pisulakan din kato tanyo amo na inlutuanan di magkawalos lutuanan kumakal din di halaw man sing gumaini sampay paadlaw kana hawang siya nakabatok maun pa amin pamiat sin pamuna to Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah taala yari na guru mulia di mail kato patumtum waktu ini insyaallah ako makita no sin bahari na to pakanya hari na pulumukay itukbal ko siya kato tanyong katan hindi mail kato patumtum waktu ini wairun narwaing din kan Sheikh Al-Misal Ahmad. Siya ini nakatalog sin pangadjian nga ding ha Jamiatul Tabuk Al-Mamlakatul Arabiyatul Saudiya na insyaallah ta'ala ay pagsusukor na to po Allah ta'ala amuin makahampit kita niyo sin amuin amanat sin Allah ta'ala rin kanini insyaallah subhanahu wa ta'ala. فليتفضل سيادته مشكور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا القرآن خير الكلام وجعله نورا حياة للقلوب شفاء لما في الصدور والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وحجة على عباده أجمعين صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين وسلم تسليما كثيرا Amma ba'd. Wasinsang litiwan pamuji pa Allah subhanahu wa ta'ala. Itukbal na to in sa lagu-lagu iwan sa taud-taud pagsarang sukul pamahasud si Allah. Sin masi-masiin kita yari halawman likusan sin agama Islam. Masi-masi timutunay sindia akan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Masi-masi imitinggal sin uno-uno deng mga liangan sin Allah mahasud si mahatinggi. Salawat iwan salam pa Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam lapay na mga liuran niya lundang karabat niya iwan si mga kaasawahan niya damikyan maun pahisiusyo in amuin na mugbog hapamando niya sampai paadlaw qiyama. Damikyan itukbal ko impagsarang sukul pasikilima sin nidaul Islam lawi awla in hambuk maas amuin tagtukuhi sin barnamij way na dukaing daingkan Patuan Zakaria hafizahullahu ta'ala magsarang sukul damikyan pamanga kaanakan sinsiya. Magsukul kami hapagtaabit wayroon da dukaing hikapamong sin kami buat malingkan jazakumullahu khairal jaza. Apuas din dito hato mga kya lasahan sin Allah ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. لما أمرنا أن نعبده وأن نطيعه جعل لذلك مقياسا يقاس به أعمال الناس في عبادتهم وطاعتهم فما كان على هذا الشرط أو على هذا المقياس فهو مقبول عند الله عز وجل وما كان منها على غير ذلك فهو مردود على صاحبه.
Bunal tuodin Allah subhanahu wa ta'ala, hawak to siya ng daakikato niyo, in magtag-ipon, mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, iwan magtaat madtukan niya, ingatun na to, hari pakitan niyo makatunay sin uno-uno na tiwayhuan ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, asal hinangan kitan ni undang-undang bitikan, salakan, sinsara na to, agama Islam, asupaya tay maun, in uno-uno, ibadat na to pa Allah subhanahu wa ta'ala, hawak to na to itunay. Naisiyo-siyo in kiaunan niya, kaya tinggil niya, habitikan, biutang niya, hasalakan, undang-undang syara, biutang sin agama na to agama Islam, fahuwa makbulun inda Allah. Wayroon pagduwaro in hinang yan ibadat bisang paingkaunan tiyo-tiyo atawa kan siwi-siwi apangatod sin mahadjana, bang biutang sin hambuk ipon sin Allahu Ta'ala, wayroon pagduwaro in yan tema sin Allah, mahasud si mahatinggi. وما كان منها على غير ذلك فهو مردود على صاحبه. Tumagawa bang inhambuok manusia ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala, wala niya biutang in uno-uno ibadat hinang niya pa Allah ta'ala, wala niya piaagad hasalakan, habitikan, undang-undang syara sin agama Islam, fahuwa mardudun ala sahibi. Wayroon pagduwaro damik yan, isulakkan niya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil hasawabi ni, kalarihan ingatun, sin bariman, bang uno naman indeng ha mga biutang, undang-undang, salakan, atawakan, bitikan syara sin agama Islam. Wayroon na dukaing bot malengkan amuna in al-ikhlas, iwan sin al-mutaba'a li syariati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bang hatungod sin pag tayma sin Allahu Ta'ala, sin katantan hinang sin kitan nyo, di raharwa parakala ini tuminggil. Di na siya mahinang to paupat. Sumagawa duwara siya. Biya na sin nasabot amunain al-ikhlas wal mutaba'a li syariati Rasulillah. Bang nato tali-talion mga kamaasan, kataw tay manguran ha pag-agama Islam, indua parakala ini sibi-sibi say ni aturun. Sumagawa malagbo parakala, bang tat amuin pasino pun palawm simbigi jantong singkitan nyo. Tawab may ta, dihay ni tuminggil, ing katantan sin ibadat sin ambuok tao. Sibo dakanin ibadat yan nakatatampal, iwan nakasisipok, manahot iwan sim maaslag, usog iwan sim bawain tumunay ha ibadat, kalakyan patinggilon niya ri harwa parakala. Nabang wayron timinggil di harwa parakala ini, di tayo maunsin Allahu Ta'ala in ibadat niya pa Allah. Bang na to, pikil-pikilon, tali-talion, dua parakala ini manahot parakala. Sumagawa, subay tahallian, indayng hamanga manglubuhi kanya. In manglaraki kanya, way na dukaing ding hamanga sa lagu-lagu, mamudda iba manglaraki kanya, amunain ar-riya was sum'ah. Larakun siya sin pagriya iwan sin pagparungog-dungog. Pagpakita kita iwan sin pagparungog-dungog.
Amo inindeng ha mga salaggo-laggo, mamatalikan niya, iwa manglarakikan niya. Amo saon, himihinang nakausin ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sumagawa, haka kudjap mata, simudin riya. Dito hatu mawatal inhinang sin ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang niya piyasuran sin riya. Ang kanda wayroon na ding hamang kakabukaan si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha ummat niya amuna in arriya. Hadis si Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhwafu ma akhafu alaikum syirkul khafi. In kabukaan si Nabi sallallahu alaihi wasallam, amo in jumatu pa umat niya, amo na in syirik, siwi-siwi. Syirik, nakatatapok. Sa hingga yung mga kasahabatan niya na nga subang unoy maksud hadto. Longsin Nabi sallallahu alaihi wasallam, amo na in riya. Amo na in pagpakita-kita mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanda suway di pahil-pahilon sin tiap-tiap bariman. Di hamay-hamayon sin hisiu-siuin tumunay sin pag-ibadat niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. In suway niya daranun. In pag-upiksa niya, pagliling niya, paghatul niya sinyat niya bang lillahi subhanahu wa ta'ala rabaha. Supaya di mahulog pariya inhinang ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil hamang kabukaan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Damik yan lang sin al-Imam Sufyan al-Thawri rahimahullahu ta'ala. ما عالجت شيئا ما عالجت على نفسي ما عالجت أشد من نيتي. Wayroon na ding hamanga sa bugat-bugat. Yubatan kulong sin Imam Sufyan al-Thawri rahimahullahu ta'ala ding sin niyat ko. Sawab may ta, liannaha tataqallaba alayya. Karena long sin al-Imam Sufyan al-Thawri rahimahullahu ta'ala, karena in niyat in pangatayan sin tiap-tiap beriman. In tiap-tiap pangatayan magkapinda-pinda siya. Bukun siya tutug doon hapagtaat sa japatuhan. Damikyan bukun daysab siya tutug doon hahinang maasyat patuhan Rabbul Alamin. Sumagawa biya na sin sambat magkapinda-pinda siya. Nada po ning pagpinda sin pangatayan sin hambuok tao, niyat sin hambuok tao, bukun biulanan suway siya mapinda. Bukun pituhan suway siya mapinda. Bukun yadlawan suway siya mapinda. Damikyan bukun jiaman minitan suway siya mapinda sumagawa. Hangka kudjap mata manjari siya mapinda. Bihan in kapirigluhan sin amuin. Pangatayan sin kita bang kita bukong madjaka himinang tumunay sin ibadat patuhan Rabbul Alamin. Amuin suran siya sin arriya. Na inriya mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Surun niya inin kataan-tan hinang ibadat. Manjari niya larakun in kataan sin hinang ibadat patuhan Rabbul Alamin. Labi aula na in hinang ibadat na katatampal. Biya na sin pagsambahayang, pagzakat, pagsadakka, paghinang marayaw, paghaji amo in kikita, timatampal, kaya sa sakupan singkatan mahadjana.
manjari siya surun sin arya. Manjari siya surun sin pakita-kita, iwan sin parungog-dungog mga kiulungan sin Allah. Ang kanda indeng ha mga dua sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Amin indeng ha mga salagu-lagu ubat, habigi jantung pangatayan si manusia beriman. In Nabi sallallahu alaihi wasallam pagduaahon niya in dua ini. Sawab in pangatayan tayo ni bukon siya tutog hapag ibadat sa pa Allah. Sumagawa masi pangayoon sin Nabi sallallahu alaihi wasallam haduaan niya. In bang mayan patutuhon sin Allahu Ta'ala in siya doon hapag agama iwan hapag taat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ya muqallibal qulub, o Tuhan ko amuin magpipinda-pinda sin pangatayan, thabbit qulubana ala dinik, thabbit qalbi ala dinik, patutuga in pangatayan kuroon agama mo, wa ala ta'atik, iwan doon hapag taat kay mo. Bihan mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naunin ding ha mga kamatunan, ma'na sin al-ikhlas. Siyabot si mga ulama, rahimahumullah ta'ala, mataod ding ha mga ma'na sin al-ikhlas. Biya na sin siyabot si Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, kitab Madarijus Salikin. Damik yan siyabot sin al-imam, limpal niya kitab A'malul Qulub, kitab sinamuin Muhammad bin Salih al-Munajjid hafizahullah ta'ala. Laong sin Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala in ma'na sin al-ikhlas wa ifradul haqqi subhanah bil qasdi fi ta'ah. Amo na impanginunggal mo, doon nakasawunalan, hamaksud, pagtaat mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Laong singkiwan ng mga ulama, in ma'na sin al-ikhlas, amo na in ay yakuna al-amalu lillahi ta'ala la nasiba li ghairi llahi fi. In ikhlas so in kaunan sin hinang karna sadya sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuin huminang kau sin uno para kala ibadat pa Allah, hindi na kau mangayo suko. Amuin long tasuway kau bantukon, suway kau long tabihan, gulalon, pag tunay mo sin ibadat yaon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bihan mga kiulungan sin Allah ta'ala. In al-ikhlas, murtabitatun bi kalimatit tauhid. Damik yan mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala in pag-ikhlas, aun siya koneksyon madtupa kalimatut tauhid. Kapag tauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala. Karena may kataan sintiway an ibadat tunggalon mo pa Allah subhanahu wa ta'ala, layuan mo in kataan sin amuin kabantukan gugulalan, amuin mahinang sawab hikalaraksin pag ikhlas mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mahinang sawab hikalaraksin pag ibadat mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bihan mga kiulungan sa Allah. Kanda mahal ka in pag ikhlas na to pa Allah subhanahu wa ta'ala, hawri pa kita makatunay sin pag ibadat, in suway lilingun sin kita
in pangatayan sin kita mga kialasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naunin ikhlas mga ulungan sin Allah. Amoy na ininding ha mga surut hikatay ma sin katan ibadat tapa Allah subhanahu wa ta'ala. Wal ikhlas walladhi yuzakki al-a'mal wa yutahhiruha. In pag-ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala siyanay ni imang lanoi manutsihi singkatan tan hinang natu ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Di manjari in ambuk inang ibadat pa Allah ta'ala indi siya tuminggil ha kalima ikhlas atau akan ha pag-ikhlas pa Allah. Di siya manjari in hinang mo ibadat bang mo di patinggilo na ka-ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala. Biyana sin nasabot sin al-imam dahing ha mga nasabot sin imam al-Fudail qala al-Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala akhlasahu wa aswabahu. Amuin kalima ikhlas. Fa idza kana al-'amalu khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Longsin Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala. Apabila in kaaunan sin hinang biutang doon na ka-ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala walam yakun sawaban sumagawa wayroon sabdoon in sawaban pagyanon unin kalima sawaban amunain pangagadha sunnat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inanalawa in pangagad mo pangupihi mo pa Nabi sallallahu alaihi wasallam hambuok sadyain longta biyogbukan mo harwa para kala di da siya tay maun. Wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Damikyan bang inkaaw ng sawaban. Atinin ambok tao nang upihi miyagad hapamandu sin Nabi sallallahu alaihi wasallam sumagawa wayroon sabdoon ning pag-ikhlas ni pa Allah di datay maun. Imma ana suway mag-agaddain dua parakala. Amunain al-ikhlas wal mutaba'ah li syari'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalarihan di mabutasin hambuk ding harwaini. Hawak tu kita tumunan si pag-ibadat. Inang sambahayang, pagzakat, pagpuasa, paghaji, suway timitinggil harwa parakala ini. Damang piatinggil sin ambuk ipon sin Allahu Ta'ala doon ha pag-ikhlas iwan ha panguupihin niya pa Nabi sallallahu alaihi wasallam amuin wayroon sadya siya way niya hinang-hinang wayroon niya yakkal-akkal yung paghinang niya ibadat pa Allahu Ta'ala tartan tayo mausin Allah subhanahu wa ta'ala tumagawa lang niya wala piaagad apang upihi pa Nabi sallallahu alaihi wasallam nalawa impag ikhlas pa Allahu Ta'ala amon pagyanon nila baya-baya na sintuhan asal da siya rin magtatayma. Yung mga kabtangan bihay ni mga kamaasan kaya ulungan sin Allah ini kabtangan sa hindi di manjari sa umayta ngayon Allah subhanahu wa ta'ala nagparasya kitab nagparasya kalam amuna yung Quran wayroon pa na mamarahin Quran sambil nagparasya Rasul sin Allah Nabi sin Allah asutaya mangimunakon sin kasabunnalan di na kaw makaligwat bat amuin long ta imian kaw baya-baya na sintuhan sa siya raim magtatayma di mo naagaron im bautan sin Nabi di mo naagaron inamuin
Sabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, iingan kita yariin amo imbutangan sa lakan sin pag-ibadat, imyang kita baya-baya na sin Tuhan, inyan di man jari mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mahulog kita pakabtangan sin al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala. Al-amalu bighairi ikhlasin wal iqtida'in kal musafir yamla'u jirabuhu ramlan yuthqiluhu wa la yanfa'uhu. Inhinang wayroon doon in ka-ikhlas pa Allah, wayroon doon in pang-upihi pa Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati niya nalawa in dua para kala ini, himinang siya sinhinang ibadat pa Allah Ta'ala, liyaway niya haamuin, baya-baya niya, akal-akal niya, biya siya sin sa pantun tao magtutulak-tulak, nagluan sin luluanan mabugat, sumagawa tuy di da ika mumpaatkan niya. Magluan ko sinamuin, luluanan mabugat, sumagawa tuy di da hika mumpaat kay mo. Naingwa niya tuway roon madawhat sin hambuok tao, buat malengkan amurain laol iwan siluog. Nabihat tu indi agbusan sinamuin hambuok tao himinang sin ibadat, liyawa niya yung ka-ikhlas niya pa Allah. Liyawa niya yung pangagad pang-upihi pa Nabi sallallahu alaihi wasallam, wayroon madawhat niya tutungbasan hinang-hinang niya ibadat, buat malengkan amurain hapus iwan silaul. Maino-ino kita adlaw qiyama. Ipakita nakato inamo indeng ha mga dirihilan pahala karayawan na hinang ta sumagawa asawab sin wayroon ka ikhlas, iwan wayroon doon yung pangagad Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakad yakunu habaan manthura. Biya da siya sin sa pantun, hinangon sin Allah Ta'ala pokpok atawakan paso sin suwa, kanaw-kanaw sin paso sin suwa, kakita mo yung karayawan mo adlaw qiyamah, sumagawa di mo siya madawhat, di mo siya mahasil. Asawab sinamuin wayroon doon in ka-ikhlas. Sarta nanay bawawin pag yano na riya. Subhanallah. Kanda deng ha mga nasabot di matong hadith sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu an annahu qala inna awwalan nas yuqda yawmal qiyamah alayhi rajulun istushhida fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amah fa'arrafaha qala fama 'amilta fiha qala qataltu fika hatta istushhid qala kadhabt walakinnaka qatalta li ay yuqal jari faqad qil. Siyabot sin Nabi sallallahu alaihi wasallam dayng ha mga sa taas-taas darajat sinhambuok taubang hinang niya para kala ini. Sumagawa panagnaan day sab itilakbo sin Allahu Ta'ala hadlaw qiyamah im mga tao hahiminang sinhinang ini. Asawab sadya sin nalawa doon ka ikhlas. Nanaym bawawin arriya. Tamo? Nanaym bawaw kanilain pakita kita yung pagparungog-dungog. Nalong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam panagnaan amuin deng ha mga hitilakbo sin Allah Ta'ala hadlaw qiyama deng ha mga tumpukan si manusia amunay na hambuok usog nagluwas lungsad atuwang iwan sin amuin atusin agama Islam ipapakita kanya in darajat karayawan pahala sinamuin hinang niya yaon hawak to siya na parang hawak to siya wuta sing kamatay doon haamuin pagluwas lungsad niya
Ampas siya asubuhon sin Allah subhanahu wa ta'ala fama amilta fiha. Unuin hinang mo kalag amuin mita amuin longta nahasilin karayawan yan. Nalong niya qatal tufik. Long sin hambuk usog ini nagluaslong sa dako hakar na mo. Sahingga yawutan ako sing kamatay. Ha? Sahingga siya na parang hawak to siya nag luaslong sa iwan sinamuin long ta ato sin agama Islam. Nampas siya iyanun sin Allah subhanahu wa ta'ala kadhab. Puting mo. Walakin nakakatal tali li ay yuqal jari. Sumagawa hinang mo yung parakala yan. Nagbuno kau amuin haatusin agama Islam hasupaya kau tawakun iyanon in ikaw taw maisug. Faqad qil na timanyag ningan niya. Natawag na siya si mahadja na dihadun niya in siya taw maisug. Ha? Taw maisug sa tulong ni hikwanad to. Nasakali asawab sinamuin nanaim bawawin pakita kita nalawain ka ikhlas doon kanya bisang pabiadiin ilaggo sin ibadat na hinang sinhambuok tao bang nalawain ka ikhlas nanaim bawawin arya panagnaan itilakbo sin Allahu Ta'ala paapinar ka jahannam. Wa rajulun ta'allama al-ilm wa 'allamahu damikyan tumpukan si mga tulabul ilm nangangadji sin ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala iban na mamassa sin Quran wa qara'a al-Quran fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amah ipapakita kanilain karayawan haadlaw qiyamah pa sila asubuhon sin Allah ta'ala may ta'nim na hasilin mga darajat yan unuin hinang sin kamu nalong sin tulabul ilm, talibul ilm, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu. Nangadji ako, nagmuhot ako ilmu, akarna sin Allahu Ta'ala, mahulip yang Hindu. Ha? Nangadji ako, sahingga pag pangadji niya, nahasil na yung ilmu, piya sampay niya. Piya sampay niya, damik yan in mga mamamas sa sing Quran. Nagbasa sing Quran, akar na mulong sin hambuok usogin. Nalong sin Allah Ta'ala kadhab puting mo. Walakin nakata'allam tal-ilm liyuqal anta alim. Wa qara'ta al-Quran liyuqal huwa qari. Inang mo indamikyan yan, nangadji ikaw sambil naawot in kid langit, siring langit pagpangadjian. Sumagawaon hatay Quran maksud. Asupaya long tamahinang matawag ko in ikaw alim. In ikaw magbawas sa Quran, asupaya in ikaw tawakon malingkat in pagbasa sing Quran at tawakan mamamas sa Quran. Allahu Akbar. Ipakita kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Adlaw qiyamah, inding ha mga karayawan, mahulian pa sila bausun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga nahinang nilayad to, wayroon to'y timinggil ha ka-ikhlas na naimbawawin pagpakita kita. Insahing hitilakbo sila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Paapinar ka jahannam. Na'udhu billahi min dhalik. Khatir jiddan lang sumbahasa. Kamumulahan sa lagu-lagu. Bang tatu tali-taliun amo na sa tinding ha mga darajat mataas. Darajat sin agama Islam. Hay siyo in nakahinang sinamuin nasabot tayad to. Bang niya piatindog ha ka-ikhlas pa Allahu Ta'ala madawhat niya inding ha mga sa lagu-lagu dirihilan pahala sin Allahu Ta'ala. Sumagawa bang
naiging ka-ikhlas doon. Kaya tayong bawawansin arya na biya na sinsambat bisampa miyawot pawiring langit, pasiring langit, inamuing karayawan sing kita, di tara mahasil. Ang kanalong sin Muhammad bin Ismail as-San'ani rahimahullahu ta'ala, idza lam yakun lillahi fi'luka khalisan, fa kullu bina'in qad banayta kharabu. Allahu Akbar. Bangin hinang mo, way mo piyatinggil haka ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala bisan pabiadinin lagu sin hinang yan ibadat. Fa kullu bina'in qad banayta kharabu. Ing katantan simpiatindog mo bang mga upamakunbay, luburas siya. Ing katantan sin hinang maibadat pa Allah, larak luburas siya mga upamakunbay. Bihan, kahalgaan simpag ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala. Namura-murahan, indeng ha mga pangadjian ini, mabulat in pangatayan singkitan nyo, ahuminang sin ibadat pa Allah ta'ala, yaon doon in ka-ikhlas. Amuin bisan pa kita huminang sin siwi-siwi, apangatud ta ibadat pa Allah ta'ala, abang mayan halom ka-ikhlas. Sumakawa, bisan pa kita hinang sin-inang ibadat pa Allah Ta'ala ding ha mga salagu-lagu ibadat bang yaon in pagriya, pagpakita kita, useless lalong simbahasa. Wayroon nakapuusan mga kiulungan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahati ko wahap niya, wutin waktu, murah-murahan, mahinang matakaddam sin kita, magpapagmumpaat sin Allah Ta'ala, hinding ha mga pangadjian haupu-haupu kaya tukbal sing kami, iwan pangayoon na mo kamaapan, hadarat singkit kamukataan in, bangsaw pama, aundeng ha mga nakalawi kabtangan, limyo ing kabtangan sing kami, ando dihiliniw kami kamaapan. Kumakawa, bangsab aundeng ha mga kimugdan, akabtangan sing kami inyandeng ha mga tawfiq sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma tawfiqi illa billah. Fa nashkurukum antum ala husni musyahadatikum lana wa ala husni mutaba'atikum fi hadha al-barnamij wa waffaqakum Allah wa naqif 'inda hadha wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.